February kita orang udah lagi biar lakukan. Aduh macam lagi, aduh mahu ini nanti lagi ada. Se, koi hamari mana di sekolah kan, koi hek, koi makeup napa, kau napa, isi napa, napa semua tadi, kopi dah sih. Kerana ini di, koi, aduh kopi dah ya. Kerana ini, koi improvement sih, ada ini, aduh. Governor la amatungga both hill and Delhi lagi illegal arms surrender to ai na bill to da mayam na hadana na bajana hai tare respond tawak na line line sing ticket na ko kiba lai re adu smaina koi hanagi lerba virus udagi kan sani hajena kogi ngi tarati right? Masih itu, kalau naruh present itu, aduh kalau ini na, kau ini kadang-kadang dialog tahu peace process tahu sih. Karena itu juga, tahu napa, tahu view, mulai kompet pergi kayak gitu, betul sih, si particularly in the hill areas. Apa yang mana ni aku di, dulu sebenarnya particularly aja di sini. Perjalanan yang power itu hill dari kewadian itu power. Duna, particularly hill area itu mulai kumpul itu sih maka setabiu, aduga masih ni panda, seperti singa masuk teman yang berada free movement, lehelani harga, seperti hill itu sih masih perjalanan yang jenuh mai itu power. Baru duna, apa yang BJP ini ni baru ni apa itu, mantu question apa lagi? Koi answerable way beri na koi kumawai, aduh na, madu yang ini, aduh rumah tempat, kau bina betul, kau view, hai ma, aduh ga, koi ye, anda hangjing jing dah, saya wui tu dah, koi kadang koi sophisticated weapon fiber, militer hai dah, koi sih tu na koi selai teriti, kita jadi kumpang ni kai tu ramai cah kau tu, tahu baik anda provokatif pun bah. Sumba tabaksi masih penting sana itu perlu harus jauhi. Maksudnya governor na kalau kita koi automatic weapon fire itu boleh sana betul itu koi fagat ki. Aduh mana musuh saya action lo gini na mana hari ini. Aduh na sini basing sini. Aduh berbeda na apa sih? Si hari berbeda na berbeda. Kamu mau koi karena crop compensation for affected farmers phase 2 koi 2023 da akoi sinya ta me periphery area je lo wante ya da ne ugi da bedo madugi compensation BBC first phase di biraga district na maki koi no sik pithok da ne sigi senbam jima athu da pithok yo na masina hai madu product ma magi secretary suma oga essential to adagi payment of financial assistance for construction of houses for IDPS. IDPS singi, aku yum sana na buki pesa singsi, masih ma itu biu. Aku ise yum sahaja apa jaga kan, the first phase itu, kalau first phase ini first phase ki yum sih sah, atau second phase ki sahaja wahai kan, pi dapat pending level lagi. Simba, kalau ina umum masalah pada bautik sahaja apa, sini sing pesa sih ma, yang tu na. Itu biar lama. Aduga, jadi kau dah, kau payment of damage compensation of the rent for the private school colleges used by the security forces since May 3, 2023. Kau isi private college school even somewhere government ki bawa kau security forces in the paisa lega lagi. Aduna, masih ki damage tu bersih kami orang yang punya pesa piwa, compensation piwa, bagi. Like the maybe school sing to be alternative available so that school tambo ko to do la no CBU hai bisima adagi sida adequate deployment of security forces at places where construction of houses for the DPS IDPS may be started as soon as the deployment of security forces so si koi mafam kara saya tahu itu force kar di deploy to workers force itu perjalanan karena sampai kumpulan ini untuk tajam pada itu, kalau mau ini pun ini kumpulan, siapa kumpulan biasa kumpulan setiap force kumpulan,
ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯒꯦ ꯍꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯨꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡꯅꯐꯝ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯅꯔꯨꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯤ.ꯀꯦ. ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯕꯔꯗ ꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ